experience. It's yen kukudu. Yamoya bo sumudin. See a water bill from next month. You call the well, now what an occurrence will be back. Ebima. See no media. And this if one I boss says Mahama ko ye link government. Wa ko yi 72 ministers. Wa ko yi de ben. It's neither here and there. Emuba kukurubu so mo say. Sika in the cope. O market here saying. O portfolio. How is it designed? Technical advisors in 100. Where you minister 72. Eju ka bomu a. Say tie Mahama one promises 72, a promises 60 and 62 government. Good. Promises 60. And the cost is saying. It's not just 12. I bet can when I say how crowd what die or I Tibino Kase Mahama. Ni ministers 172. Omopa correct you. Make sure muchiro. Because Ghana for me say kukudu me ju wa mentias you. Hey, Adrina will say. And then my yatina on it more to my Jimmy for president amaye. She me say a kukudu ranra. And no me bomb any enemy su. Mami bini ma 4. Awayi binduri. Yakob bomutu ekum so wate. Yakob bomutu ekum. Matepa na ya ha na so oba onu na edi asundwe bai. Jo, Yakob bomutu ekum. Na me de me ka me gwa kotu mfo nka mani mfi yo. Mani mfi no because mo nkwa enko hwenya nko entokwa mu to get vote. Na papa we wi abeka kire me se me papa panimu a enko for respect me wo be so me se me nko ye mediation ma wo. Yes, our politicians, they won't learn. They won't learn. Can I say MPP for ya lift your game na kwanya ebe faswa ebe kasa Ghana fu bi mu ebe te ase because see aye kre say Ghana na nkasa no ope political party a obitimi aboa Ghana only MPP. Sisi ana mene madam for teacher ni bi di nkomo na ba bi owo no teachers bungalow na okeka owo achirinsu ya ye menka na achirinsu ya achi school senior high hono bacha say to aba mendis ya na mantima misane sa ban komo na ye di no na mi bisa no kwan a na school mu hot city ne ade wa tena teachers bungalow if you say your fan say won kira ade na oka na nado ne doctor Bangaro bi o ma besi ni ho amoma o si bibia wum enkonwa den bibia o si otu akọ wa mfahwe anko ho ukọ kitchen a bibia is set nti o kakra na ye mo o se omo ya adwuma omo MPP ya adwuma papa na onim de nti a Ghana for to abatia na me se niam bi wo ho a MPP ni ye hu se MPP for ya ade a eye normal se Ghana for nya nti aya da ubo no e wo fom ya nom de sebi so mu ekosi toilet kora de wo mbesi aye hu dede no sebi ana ano eden nti sese no e wo se yesu asa de ni nyina ye se MPP baba mu no si toilet kora na ye hu dede because yet Ghana ha mre bi atwam okosi circle interchange omu ye hu dede the whole campaign omu ye nyina na ye no bateno nso na nado abeye de senesa wabe more than that enso abasobode no ya mfa mo musa nti aya na ha adwene sisi ayenhwe ade aba wo senka yetimi ma yani koso na ye bohu dawuru se wabe yi levy afiri ho wabe yi building tax afiri ho but yenhwe tax a wode ato water bill na electricity bill so eno nso so a yenya light papa bi anyeden ennem nti saade we nyina na wo senka ye shase na ye hu dede na ye netimamufo no bi mu kasa na omote ase se sa ban we no sebi eye 419 aban enya ade omo won ne pa bia de maganafo na are ho se MPP baso a we de me de yi bi na etwam me nafufu bi aya na me ko omo ncha omo ye papa mpanfo sene me na omo do ba ko ye MPP ni na ba ko ye NDC ni ti omu di nkoma anozu afide MPP ni ne mo na bosia nanka onye onfa no afu no se hwe na mo maban aba na nye mo ho na enye mo ho na meba ai opebusia kodo afu no se hwe mo aban aba no e no se ye hu hwe o se ye ka hwe a muntie
nti no ma aban aban di afi ye me den wan si di kura me mfa ma because ma aban na eden ete so se wa nipa ni nim se ahokyere wo ho a na hokyere na obetimi akọ obi a onu wo bi ho na nipa na onu wo bi ni tufu se aban we ye to abama na osi dabi but aban no ko position de o se akọ no akọ sika de akọ ye wadwuma that means ne na o ka kire se aban ne ye no e no kre because no no ni botom ede wa aban ba ezu botom nye de wo san ko pebosia na che se nyansa bia ni abana wo ye den sebi ukotu ye no nti yesre sa mire no mum ye lift again ne nya ayi kakra bia mum ye gina hona ye mpo hwa na ko Ghana fo trim no mum say yes and this aban na nya ade a umbetimi ayeden aboa Ghana fo na mohwe ade a mode atosi obi atimi di free education aba wo se mi di free pad na eba na we no sebi nyansa bene Ghana for say school fees umbetimi atua card yo mutimi nto anya Jimmy Sam bimu nye serious na ye kan Ghana no se udi akira wanhwe abeka se yenyi bimu mfirim because bimu wo ma unhu impact omode ma Ghana for unhu impact omode ma yen se wate ase u impact ne se aban pa bi ba na oye niema obekwa akoto abapa but wo se nipa no bekwa akoto ababone na chine bi no wawase abegina ka se Ghana nkoyi na Ghana party bi di Ghana ekọ animu asabi mo twe ebe akire na ebe den na ko ayiyi so unse ne sitie yeti krom ha ema mu kogina Galamsey site ekoye press conference esisa nsuo e de crane gumu hono nsuo no woboto num ebe ka kire se nsuo nyina hono Ghana ha ene me se eno me ba me firi bie ba kumase udru tano so wuntimi hwe nsuo nani enso tano pa nka pebre kra na nka ehiri eye ma abra na nka ni efe nanso ne udru tano so asabi wuntimi hwe nsuo nani aye crane ko afa kra na Galamsey ne yeden ekoso so unse ne sitie no nti omo anu sisi omo unse 419 ena ye papa mama yeden ayeyen but sisi na wo se ma ye ni da ho na ye nya bibi kakra bi a ye bo ho da Roma Ghana fo hu se aban we na nya ade a obeboa Ghana fo me se kwan omode Ghana fo efa so no ebedru ba bi no ombe hu se yes MPP ne ba ene me hwe video bi o TikTok na amani age ma boku masefo ma ba so pa omo tenase mamienu so omu ye debate na ba akoso de Kevin Taylor na ba akoso de Katachi Afrifa na ni odi Katachi Afrifa no okeka na ema MPP abayaye edru Kevin Taylor so be kasape na atemo nko a ena nka ebese ena ga nam se wow sisi ye mamifo adwadifo no sabi omu sua de pa ebetimi ayeden aboa ye man Ghana ebe kakra no sabi omu nyo obi amfuli ni bio unyo obi anka nkyerse onkoto aba ema obi abra unhu nipa no obetimi ayeden aya ma Ghana ntimpa na ye bo ne se MPP fo no communication team no omuma sapo mu sha sapo munsu na omumo adwumaden na omubo adwumaden a 2028 ni ebetimi abefa Ghana ma ayeden atana so because ye eden a party ebetimi aboa Ghana MPP party bia ni hobiu